Siyempre, ada DGJ complaints da po. It is a good plan. It is a good design. But we need to archive for now. Kasi nga ro, siyempre, diningig tayo decide da. I needed to hear from them directly no ano DGJ concerns da. So, nangigan tayo. Iput on hold te palaing ako. Siyempre, number one is the safety tubing. Valid medyo reason da. Number two, DGJ nga ro, evacuation centers kada na. So, kitain tayo. So, DJ Apo ket naka-hold. Kung connection ka rin, sir, matuloy pa nga ta kasi sigon ti DPWA saan nakaraman ti scope of works dati pa ng kondot mini files. Well na po, hanami nga taraman DJ, it was a resolution requesting for funds pelang apo. So, a resolution ket pasaray matungpal kasi request or haan apo. So, if that's not feasible, hanga matuloy kadya lang no ko apo. Ngem no maprobaran, kahit damit nga i-reprogram no talagang hanga nang yung pinagpunak apo ket awan pondo na pelang DJ. It was just a resolution requesting the DPWH for funding.